a todos. Sí. Muchas gracias por vuestra asistencia. Egun on guztioi eta eskerrik asko gaur hemen izateagatik gurekin. Gaurko lehiaketa hau, emakumezko pala lehiaketa lehenengo aldiz plentzin izango dugu eta espero dugu hemendik aurrera izango edo behintzat urtean bat, baina gehiagotan izan dezaguna. Eta Aterbeko klubei gaur gurekin izateagatik.
Venga, Mayal, el ánimo, venga, va.
vaya le mai, au, Vinga, au. Navidad hori da, venga, horma bilatu, venga.
dale, vai, vai, venga, corre ahora.
Mucho, Jackie, mucho. A este va. Venga, ya te animo, ¿eh? Gatti, vai, vai, venga, haz tú.
Maialen ez da bukatu, venga, Animo,
Cuando anda otro. ¿Cómo botar?
Venga, va ahí, venga. Vamos.
María, cuando quieras pelota, tú también. Venga, venga. Venga, vamos, vamos, venga María, ánimo, venga, ánimo.
venga, vamos, venga. Zorionak gaur parte hartu izateagatik, beste partaidei baita ere lehenengo edizio honetan, hemendik aurrera bat baino gehiago izan dezakegula esango dugu, eta esan da, mila esker gurekin izateagatik.
Ondo, ondo.
30 metros. Ese tampoco es lo que dice la otra. Ondo, Maialen hori da, bai, sartuko da, venga, bota. No hay problema. Ahí tengo la posición.
Eta nauzuan hartzeko, hola, osoan. Gorputzu osoa. Bai. Gracias.